Kodwa uyamazi lo mzalwane okuke kuthi ibandla malihamba axolisa athi akanayo imali yokukhokha, bese kuba khona abazo-ofarisha ukumkhokhela, mhlawumbe akhokhelwe umfundisi noma ahlanganiselwe abazalwane, kodwa kumele kungafika egaraji ehle kuqala. Wehla kuqala egaraji ningaze nithi nina mhlawumbe uxinwe umchamo, kanti uyongena esitolo uyokhithiza, athi engene beqonda koma-Doritos, oma-Lays, ajikele emafrijini athathe oma-juice 100%, angathenga ngisho phaya, athenga o-chocolate, athenga o-sweet laba ababizayo basegaraji, o-Endermint, athenga uphaya, abehamba ayongena emotweni leyo ngabe itekisi. Ungena sempintsha abazalwane sephethe oplastic, wena ungathi umuntu okade yogrosa ukudla kwenyanga, kodwa kade ethe akanayo imali. Ukhokhela uhlanganiselwe abazalwane, maye sefika usuke engasahlali la kade ehleli khona, usuke seyohlala nelinye ithimba labathengi akade bephithiza nalo egaraji, ngoba kunqena ukuthi kungaze kulindwe bona. Uthola ukuthi abazalwane sebehlile bayochitha amanzi baze babuya bazongena etekisini, sekulindwe bona, abasabuyi bayokhithiza. Ungayizwa kuthiwa bangene e-KFC makuwukuthi kulelo garaji khona lezi indawo ezinjengo-KFC, uzwa kuthiwa bangene e-KFC sebeze bayolanda, kwathola ukuthi basalinda ama-order abakaphumi bebesa-odile 3 twice. Kodwa lo muntu lona ukhokhela uthe akanayo imali yokuhamba, useyabuya la etekisini uyadla, futhi anqena ukuthi bangadla asutha alale, uyovuswa mase kufika phambili lapho usekhathelwe imbuqu, akasakwazi nokucula, akasakwazi nokwenzani. Kulowo mzuzu sebeyaphoxeka laba bemkhokhele, ngoba bebemkhokhelela ukuthi ahambe phela naye ngoba umzalwane webandla, kuyasetshenzwa lapha phambili. Kube yilokho njalo, usekhathele yena, sebembangela isicefe makuthiwa akacule, usebangeleka isicefe ngathi yena ngayekwa ayolala etekisini ngoba ukhathele yena, kodwa ubekade ethi akanayo imali yokuhamba. Ukuthi masifika ezulwini soyithini lento kuNkulunkulu, siyothi ngempela, ngoba uNkulunkulu mhlawumbe uyoneleze kuthiwa sebefikile abazalwane bakho base-South Africa, athi laba ke bengimele eceleni kancane, ngisafuna silungise lolu daba labazalwane ababekhokhelwa ngoba bethe abanayo imali, bese sigaxela sonke siyimeke sibe late manje, wathi nasijaha ukungena ngaphakathi sidla umbuso wezulu, bazoze bewuqeda abanye singabe sisawufica, sijaha ukungena ngaphakathi, hayi sesibanjezelwe yilabazalwane, yithimba labathengi, kodwa basuke bekade bekhokhelwa kuthiwa bakhokhelwa ngoba bethe imali abanayo.